Pai lai tak siam sai promes bunan ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba John Kennedy Lingdo Nonglan, uba Deiru u advisor jongka GNC Store. Ula penkan riano ya kedukan ditiar kebejudan baro sikata hamulai. Bad menta kala donpan hamaukar Shillong kebadan marjan bad ka YMCA maukar. Ulai tu bayi kedukan kebadan hapo kasinong mulai lakhanglut. Bad menta lala ban wanra tang hapo kawai kedukan hapo kasinong maukar. Ha kani kedukan uba John ulabu ye ki jajmar baper ki bakentop nadu ki sentiu ki tiar ki baju pendan kam ha ki yeng kisam nadu ki pela ki peliang ki bala penwandor itanat bha bat ki weipat ki jatiar ki babu penitanan ha ki yeng kisam ulai thuru baka jingsilor ban seng yakakam hakum kani kapor ka syamsi tomba bat ulai thuru bahaki por bamenswa ulai kendu shibun ki jing e manba ulas dang yakakam tang deki arteli ki jing sang thia bat klem kan randin ulala ban peniar yakakam kumba kalong menta. Nasi abi bos. ATM belum yang hablan. Oh, apa dia soal? Ada forum. Kenapa mulai nasib nak sini? Colin. Mau sedikit tu mau. Di sini ya. Thank you. Congratulations ini, bro. Di dari tayangan menjadi gurin dari bro. Ba James.
Kau boleh pi baro. Mengai ba John KL Nonglai. John Kennedy Lingdo Nonglai. Dengan dia advisor John kini ka dukan GNC Store. Di kebadan apa Mukhar. Di dukan kiba mencuang ngabu apa mulai. Di Henry kiba apa mulai baro ngelakang lut. Di mentang ngelabu hang ni apa Mukhar. Kawai kadai kawa di kiusentiu ceramic. But kawai pendapat kadai bangade tang yakini ki kiusentiu artificial flowers nong no tenang ta kunjuru yak kiusentiu plastik. Te kamon artli ke dukan kadon hakawai ke building artli ke dukan. Kabahapo kadai ka bangadil yak kiusentiu ceramic kadba halor pendapat kadai ka bangadil yak kiusentiu plastik but ki artificial flowers ka jing penslur kumbang ong nadu mensuai ba ka jing slur lani ka jing penslur menteri ya gani ka kam kalong hi ka jing duna hakayo akon te hadiah nang tu pendapat te ondang ngala tre te ngayo i pendapat ba ka persai mentang i ka kam syam sitom bangin shu up thap tanya ka kam sarkar te takadau ngapun seluruh yang kini kihun ba kintrei ya kakam jolojong de hangta kan kalong yang abangan penselur su yala dia abangan selur yala dia kemudian ngayo kala penselur pat ikihun ba kintrei ya kakam jolojong takadau ka kerteng jong kedukan ro ngai ka kerteng jong kihun GNC Store kabamot Graham and Colin in short GNC Store kajing ya per kalong kababuan namar kibangayo kidukan apo mulai kim dadai kidukan kibangayo apo kibalong balong no bong no ki kumbajuong patpa balong senta dengayo kibakamlong sa kam kendong de wala kataru ngamla klam dai kuble ki patba namar kila kersan de kadai lingba kajing kersan kejongki ngayo bandra pat ya kidukan sani sopo bukhar hoy kador kabai dukan kuman syong no kala khamtam shibun hapo mukhar bania hapo mulai de kanala komno kai kajing per kalong ba de tanga kajing long kabalong akhmat lani bono hasenta bat kajing long hakendong de mukhar pat ngayo ha kabalong senta hajan jong ka YMCA building kalong ka ba ban jubab ya kata kajing keli namar ba ban ong hi ban yu i ya kayo kahat ngayon kahiyar bahaya kata de Henry lalong no umbong no ni kiba le ya kakam jolojong lalong kum tu kibrio kibalik apo madam tma bla jumlien ban le ban yele de kum ni le ben de kaju ya gani ke jingdi jing thiru ngila men ban le business de ngidan be kata kam sim ba ni dei ban le business ban peniar lada kam ilong ketu ka we ka items de ni persang no syaka we pat ka items katahi kadai ka ba ton kajing temu ban penyara ne ki ba ngia kendo ki tak bon no ki jing tingku ha kajing em kum no ban penya ya ka business kan kata te ngatharai ka song ka kum ka experience jong ki dong di jing di badru ha kaju opor ka song ka kum kajing sontana ki beriu bande tenga mensua ngade beriu bodi yang bet ya ki jan menta ki tiari yang kiarsem dekat ba menta pendapat nga let no sakaway pat ka benta kata da kabang di kini kiu suntiu ceramic de nau kiu ceramic pendapat menta pat nga let pendapat sasaka kiu suntiu plastik de nga i ka jing dawa jong kibriu te nga tharai baro hi kidan ki jing dawa la piong i kijan khulung ru kalong hi ki jing dawa la piong i kijan jong ki samla jong ki rangba kadon hi ki jing dawa kela da piong hakaliang jong ka jing bam ka jing dawa kadon ben tangba hakaba khadu hi kade hi ka jing tre shitom Henry bokong san kade ba pinbo shwa ya ka jimut jing farhat hoble namar pitre shitom kanu ru klam ka jing ku jong hoble kamot baro kalong le no elon ka nong ka jing shitom lani kata ka jing kajing sitom lani kajing niat ko ba mar barbor hi haba nilia ya kan no kam jong kanwan be kadai be kapisa tangba
Bangan ong pendapat bahwa ubrio lada om dan bisa kamu umla bantri yang kam dalo. Kata haru ngam yahaw. Namar balay, namar barbuar ngi juong. Habang isdang yang kam ni day bandon kata ka thong. Kaba ngisdang shwa na ikam ibarit. Ngisdang shwa na ikam ibarit. Namar kum bangla penpa wahaka social media. Bangasdang ya kakam na i-artly ibetshit, na i-artly ibetshit. Te nang to padapan. Ngayali akat bala bangamday bandon ya kata katok katak. Ladang adon ya katok katak kemudian gandum lah. Kajingi ya kadon, ngatip kadon kajingi ya. Tangba ngidai baniat bet. Habang ni persang baniat bet ngatarai blehi ningkong unyarap ya pi bat kapaar padapat ki patba lani kumpong no ki customer kamot kinyarap bet bat kin kersan bet ya pi. Kata hi kabang ya kendo ada ngisim kulum ite kajingi kawan kawai hadin kawai ngam sumong bakap jing kadai tangak pisa andre kajing kababun rukom kajing te lada piong ba ban penroy ya kan ka GNC store te ningkong ning shop ngakwa hi ban penroy ya kata namar kumpong no ka GNC store kadai kedukan jong hikun te kajing penroy kalong no akan dikerkom kata kadai kajing mut jing perhat jong asimen kalau long no kumpong no abang la ai ka kerteng jong hikun kamut ningkong ning shop kata kajing penroy lani kajing penyar kamut ngan ai shwa kajing penyar hakikun ya ka jinglong ka bawah ka jongki ningkong kadai ka jinglong ka bawah ka jongki bakum no kidai ban tip ya ka burom ka akor nang ta padapat kin satip pendapat kumno makin penyan ya kani ka kam ka maki lani ya ka kam ka ngala penseng nak benta ka jongki te ngadon hi ka jing tumu ban penyan ya ka kam tangba habang lang ai ka kerteng jongki khun ningkong kadai ban penyan shwa ya ka karakter jongki ba maki ki yar ya ka karakter akalenti ba kamot katahi kadai ka ngadap tak jing kemen ba GNC store kania season perhat namulai ngelawan rak sepo mukhar season perhat te bandra sepo mulai ru onong sepo laim kra mo kumbong no laim kra ko mo pikeli makwa bah henry ngahab ban bu pendapat kawai ka jingkelipan ya kibabun namar halaim kra hite banong mangi ki khasite nila kham shem shitom manginyo kham tam kiriu thamai namar bale tangka advan shwa ba pinsiuru ade kada long sisa ke ba ani ngam sola ban mudur ba bale ki shim ya ka advance ka barem hadu kata-kata ngam tip kador kadai kanno tama ki babun hi ki perlok ke thu ba jon banwai dukan support laim kra lada phim don dakilak dakalak salak saneng kamut wat yatur kata kadai ka security kata kadai ka ba ki yathu ki perlok om dei tang uwe lani tang kawe andre ki perlok ki long ki babun ki yathu ba kalong ka ba ba te dalong kumta te kalalong no niu khasi nimyo ala shu bangin penroi ya ki kam ki jongi shakiwei puwei ki jaka telanta pat lada pikeli kum ka pibi pendapat kalalong no kacaka ka ba baro ngiatip ba ka center jong ka banle business kadai ka pibi baro ngiatip ya kata wat bar kha ki ba na kiwe ki district daladon kini ki festival lane daladon kini ki ayom ki badai kerpang kum ki Christmas lane ka puja lane ki sengko senam kanu iko ahi ban tumpu piang ila de dai lingba ki mar ki mata na po pibi de henry kalong no kumni kanya pibi kay ka bang experience ka jonga bat ka bang yui mga ngayui ba labon hi usong dukan de dakhar to ki barim ngapong namar ki barim ila dai hi namar ki business ite ukasi jongi banong barim te udan tama om dai ubabon menta tu labon ba ukasi henry bu unyo dukan po pibi ru umyo shu namar pi ka tu ka dai ka wei ka plus point yo dakhar kalong kumni ni man se banong dakhar mo wa so ya kata namar ba ka plus point ki kalong shubo mentala da nga ngade dakhar
ngasong dukan hang ni. Lada ngakwa ban mi no ban ni no sasno. Ngam kwa shu ban song dukan hang ni. Nganum nya thu yu trai. Ngan nya thu shwa yaki parajat. Lani ki bahayeng bahasa lani ki perok perjor jolo. Kenang ba maki kinwan ban song dukan hakani ke dukan ke bangang ngasong. Te ukasi jongi pendapat. Ulong mo kumta. Kata ka jingkeli ngahabu saya pi. Hatu ukasi jongi ulong mo kumta. Tengah kermen banangi syahmat. Ni ki kasi ru. Lada ngio slow bakilat ki depan lada pimkwa bancong. So bah pentip lem syangi ki para kasi. Ngin persang lada ngim solak kabor. Ngin ong to pas lem no syaki wei te. Kata kan mereka jingkwa ngikwa. Ban penhe ya ke dukan, ban penhe ya ke bisnes. Syaki jaka ki bakalong sentar le ngikwa palat. Ngikwa palat. Kini kan kita kiba ngimla benginyo kum cakini ki jaka. Pikli ya kata namar ba babun hi ki lingo balai ngajuto always we not me dengan peni menta kawe kenuksa hakapor bangadang sedang ya kakam hatu kapor ngampat don ya ka kali lani ya kedukan ngalit bantre kumne ngalit dia jing dia ngalit irung hing ki brio ti ladang ngalit irung hing ki brio kamut mangamarway ngan le ayu mangamarway ngan le ayu te henry ngadon kam ka jingkersan jongki perlok perjor dan ni kita ki nong yarap kita ki nong tier te takadaw nga soong always we not me berbuat mangi ada klem maki kemun nganom la te hakaju kapor anda ngalayo pendapat ya kedukan te banyo ya kedukan pendapat ngamla ya men peniat marway bangantre ya kakam kajam nganom la te ngadon kam yaki staff lani hakaju kapor ngadon kam ru yaki khon dia baru ngadon kam te takadaw kawan kajumut di perhat yo ngaba kala dai sisa ngamla tanga marwe always we kemudian ringkat baki kan te kani kan bangsa ong pi sontonat bah kajing keli jopi always we not me te kemudian barabor mangi om dai tang mangaken kata kan bangsa kelaban bu ya ka moto kalau ni kata katong kaba barabor habangi tre nyim mut pitre marui paknaru tangba dai bangan pat kinong kersan jong pi takadaw kan saudan takatong ke banong barabor mangi om dai tang mangai Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा.
अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। लेट्स गो गाइस, पार्टी टाइम।